Homicide Detective Patrick Walker ron langin hun kaltoa a thil ti sual wangin a inchir mema damdawi an man sa te chu a thian te nen sum siam nan an hmang thina poisa po thahnem tak an hlo chuak man ma se hun a kal zela damdawi la tura han kal chu police undercover lo omin an tha hnuwa anin an hre chuak ve chia Walker hi inthiam lo na khatin a thian te detective ho chu thil ti sual to lo turin a kal san ta ni ma se chunga thil ti wang te chuan a chung ten tui thlarin an nu puile a fanu a kal sana ngai pha ama in ram hnuaya khohar takin a khosak pha ni khochunga police ten bungra phur motor lian tak an lo u me ka he traka hian mia Charlie le a thian ten washing machine phurnualin a chunga number 4 thahnem taka oma police te in manti rantum lo hle an thian ten washing machine pakhat an thethla a tu zingami cortesan hliamna taka tuara man lovin an tlan chiat thei pha Detective Vincent athin rim ema ani ho hi Walker tin ta zingami damdawi hralh ruthin te kha ni Walker dora ron langin a fanu birthday present tur lo leya pona a chhuah hnu chuan anu puin aron khol a fanu present pek ngei adu thu soya bil pek angai to thu an nu chuan a soi Walker ran naktu ka ka peyang che atia putling lava i poisalak lukha chu kamamo lo aron ti zek heti lai hian a partner Elin apartment pakhata lu alo tum me ka mi pakhatin anu puya soisak shepa wangin an ron khol ni om takani Walker han thlen chuan pa ber stepa alum thlabuan buana Walkeran motora min lo ngak ro ka ti che kha tin Elia vinze ka chupa chu an man ngalani heti lai hian mia te thian ho khan an damdawi ruksa miswal ho peturin pona an lo ngak reng toa mia hian Chinese gang leader suya motor aruka wangin abatlak nan number 4 an lo phur sakani reivakalwa mia le Charlie ten bekan khai phaya kota Mr. Chingan halo ngak reng to inchunga alu puya sui le ami te an lo om nual suyan ka hnen in ron thlen tak tak hi ka ring theilovani washing machine chunga mo in fing hle mai tin alo nui var var heti lai hian pona motora ron dinga mia thian ten lo en regin hoki mai korwa mi pathum an ron chuaka Mr. Chingan shiani om takin inchung lama habiru ngal vat pon lama thian ten mia an vachila mai korwa te chuan kota duty ron thar ngalin mia amang angkher mai Walker te thian dun khopuya an lo tlan kuala tual than thleng aom ti ron shilin an tlan phei ngal an va thlen nak chuan sui kha dokan bo in alo thir reng toa ami te tam tak ka hlum an ni bok Walkeran thil thlen dan chu hangai ruat thiama CCTV atanga lo lang Charlie an han mu chuan tunge ni ka shelo hatia ma se man mo takin a partner Ali kalsanin a chuak le loisi an khuwa mi hosa le thil ti thei tak governor ni tura lo campaign nek Lawrence avahmua CCTV mi kha entirin Charlie ani hi ifapa atia Lawrence san kum khat chuang kanin muto lovasin ka fapa chuan mi a thadu karing lo atia Walkeran Chinese mi le sa zong zongin tha tumin han zong don sui kha ama tha nge ya an langai don ani he footage si an mu ve nge yang tina shil Lawrence san I chan chhuwa watangai ani chu ka fapa hi minzon mu sakro aruka inthil pi zong zonga ka puichea phone call pakhat ka man chuan zelbang izut nga lang minba ni hatia Walkeran tun chi hi ka ti sak chenga min kalsan tong che tin a chhuwa san zui atu ka suyanlu Clarice le Asian gang member ho anin mukhoma Clarice chu haril runa in hathin rim ema
afapa thattu laka phubalak nan ti hre hengma anei to lo Walker kha khochak ho chen na mun cheina tauna vakalin zana inka na hmuna telve liam dam chuak avadop chiama Charlie te omna asia du wangani chupa chuan mia chanchin lo shilin suya motor barul nan damdoi anruk sakdan le zana po khan achian pa nen anom dun ve thu soya thildang engma hriata nei lo hemi no hian achian pa hliam Cortez damdoi na avatloa achian te damdoi ruka atol puichin Detective Vincent Hovin hanlo om thap toa pindana Cortez anu pui polo om ve in aril ruwa ha kher mai heti lai hian Raulan Mia le Charlie ten khochung an chua san dan tur alo boi pui saka an jin chua ma in thil ti fel tur an la nei ani Walker an office alo kir le a Eli chanchin zotin anin kan hmuna khan hoki mai kor them ni om tak alo chara suyanu chanchin a hril ngal bok an pi in Walker nena zana Charlie shereng chunga shelo anga ain soi wangin azil deuh hlaka an kes chu midang kuta halada zui Eli nena mia chanchin a zot le shama Raula garasa na thok thin ani ti soi heti la hian khochung traffic jam kara Asian gang ten Lawrence an lo bei chiama ama chu manin anupui an tha sak nge Walkaran Raula garasa lo thleng chia mia chanchin an zo chuan alo phana sa hle mase a passport lem siam sak a muwa dot soi thei hani to lo Walkaran han mani tran pui tu tur ani tia soya Raulan han kalna tur a hril ta ni Clarice le Mr. Ching te lawin komin zana thil thleng kha an soi duna Ching hi a himpia lawangin Clarice hian arjing hlel dewa mase a in soi fi hlim thiam hle mia te thempa West kha an lo mana Clarice in tha hal ma ya vo Westan mia te omna ka hria Charlie nen anin zuiani atia anunna an la zuwa sak zana party na hmuna Walker havakala alut chia tin mia le Charlie hazong kwal ngal inchung lama mia han huwa tlan chia talotum na sa hle Charlie omna zota mia in hasoi du mai lo apata na thok kania innunna der thonga om puitur chewa ron kalkani hatia chuti lai chuan Vincent le achian te ron lutin mia in phupa khoni sui thattu chu a hoki max ka thlak saka kala chiang lutuk ati tamai Vincent te ron chovin mia hruayan tuma Walkaran halo phal thaklo hoki khel tur chuan inu padeu to lo mo halo tia Vincent ten eng ki man the thiam ngal chuta Asian gang ho hanron lang thuta anin swal boy tanuai nuai mai mia le Charlie Walkaran halo pui chara atopa club chu an chua san thei sha mani Eli le police dang ten club an lo thleng tua Walkaran Eli vabia in damdoi ina Cortez sabula kalvat turin atia sui thattu chu Vincent le achian te an ni ti shilbok Vincent tan Mr. Ching phone in alo bia an ni pahni hi aruka lo thok dunin damdoi shalna poisa halo dila Ching hi damdoi ina halo om ve mek bok Reivak lava Eli havathenga CCTV camera atangin Chingan Cortez tha tumlai hawa mua atlan chhongal Mr. Ching chuan Cortez aka phlum mana Eli ron thlengin anupui in phenna na lo manga nor phei thutin Cortez anupui aka phlum le mia Elin Ching tlan chia chu aum zuya garasa azuk man
heti lai hian walkaran mia te thian dun a chen na in halo thlen pui chia Charlie an ka hliam awangin an boy som hala walkaran Lawrence chanchin avashil Clarice Khan lo la in halo ngai thakara walkar te omna hmun a thiat pha ta ni Eli kha walkaran upui te na avakala thilpoimo dewa biak kadua ka phone tlang thei bok si lo atia walkaran upui chuan kan khosa ho to hlei nem tin ram hnuaya a chen na kha shil Vincent le athian pa Mr. Ching muturin rail station a hanron thleng chia an va nei chuan Elin silai na lotin rana aman theinan Ching hi alo khol tirani walkaran bulletproof vest ha in a lut tur chu Charlie te an ron chuaka helai mun hi kan chua sandon tin a hlo thon mel hle walkaran man ruwa ahum ru ti a rana chuta Asian gang ho ron lang thutin walkar te chu an ron kap ta chiam mai a thai to pin alo kap let ve ngala Charlie le mia ten an lo pui ve bok reife anin ka nu chuan Charlie le mia han mana pona thing thit tirin walkar hliam tuarin in chunga alo la oma ti thai eng ma nei to lo Clarice te ron thlengin Lawrence an hruai chuaka mia le Charlie te chu ama an thing thit tir Charlie an ka thani lo ti ma se engma athu soi Clarice in aoi saklova Lawrence ne na mia chu ka phlum turin atini mia ma Charlie a thing thia kapa thatsu ika don chuan min tha photanga yang khongain atilom loma Clarice in kabro ani lo chuan I thi ang halo ti ve chen bok Lawrence an silai a met puak thengang lova elite an ron thleng hlol thudek eng ki ma shil veka sui chu Vincent te tha ani ti soin chingan thudik a soini halo ti ve bok amirin berin aphat san thu an hriat chuan Clarice a thin rim ema chuta Vincent a thian pain eli silai a chuta thut mai pistol charin Charlie te thian dun ka hlumatuma Lawrence an ma tlan phain afapatan anunna a hlanta walkaran silai lo ban trok troka vatlir phei pop popin anin kap buai zui Mr. Chingan Clarice akap hluma ani po Vincent tan a that vengal Vincent poisa bek ne na hatlan chia walkaran alo mukara chaw tak chungina zui Eli le Vincent a thian pa kha in tha tumin an lo in kap ve renga atopa Charlie an apa that tu chu aron kap hlum ve tani Vincent lan sia kha rel konga walkaran hawa pha ka rel alon man teu hle ariru lak penan hun kal toa drugs an jor thin lai te a soi chuaka police thina khan in nam hnoi ve tho min kal san mala keini ang chi am misual ini ti sherang ro tin a hoile thuta walkarbana akap fu man ma se silaya tin reng tu walkar ha cherang zoka Vincent chu akap hlum tani mia le Charlie te kha man thei ni ma se Charlie an anunna ha chana wangin eli chuan a kaltira police ten an lo zong reng don cheunia film khur ro u tina cha eli walkar bula havakala walkaran minman mayangai donani in thubreng ka peito lo hatia police ron thlengin walkar chu ain pelu tani